namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhlita like Gagash. Loyi nga ta hi khengu link of course na pastor donation na Mapele kwale ta tlhe katsa na hikwalaho somehow. Previous mi nga mi of course hi fike hi endla a video laha hi fike hi kombisa of course ku Pastor Hagiazo a yi cata kahle kahle hi yona a yi remain ka that video a hi khe hi kombisa mucato wa yona and stuff like that. Mi nga mi of course ku pastor donation hi yona a yi ri MC da vona mhaka leyi. So loko yi ri MC da hi vuye endla a live video hi ti 13 ta October of course hi Sunday wedding of course ku ri Saturday. So fike hi twa yi fika yi vula marito lawa. Okay, a ni karhele hi mhaka mucato wa munghana wa mina. Pastor Hagiazo. Munghana xikomba xo katekisa, that was the best wedding ever. Me ni pfuka ni ya kerekeni loko mi ya kerekeni ni tiyela ka Gucci. That was the best wedding ever. Leswi a kha yi kombisa even then yi fika yi vula point leyi nga kwatisa Gaza of course. No. And n'wana mani wedding a yi endleriwi ka lodge. Wedding a yi endleriwi ka lodge. Wedding a yi endleriwi ka glass marquee. Wedding a yi endleriwi ka glass chapel. Wedding a yi endleriwi ka tindhawu letiya to ku nga vi na rasi jona. Decoration a ku vele ya matafula ma masiku lama ku va na ti-fresh flowers ta masiku lama, decoration cutlery ya kona, glass ya kona, ku va na dancing floor, ku va na production ya serious, stage xa kona, malayiti le henhla leni. Hello. As I've heard. Yeah. So yona mhaka leyi nga susana nyimpi le ka Gaza ku busy blind because in as much mi nga kuma ku yona maybe la a yi nga referi ka mucato wa Gagash swi vhete swilo swi ndlisiwa swi twisiwa swi va that way because Gagash wa ha ku cata mani twisana mhaka leyiwa and Gagash mucato wa yena i catele kwini a catela kwini le ka ngama ya yena of course vhela ku ri traditional wedding. So of course yi fike yi besha that thing if yi kombisa ku mucato fike u ndlela kwe ka ti-lounge ka ti-venue leti tiya vona mhaka yi fike yi besha that mhaka liya ni kombisa ku leswi a hi ti-wedding in other words ma yi twisa mhaka leyiwa indirectly so yi fike yi bifa na Gagash. So the worst part or shocking part i ku a yi n'wi congratulating kwala tlhe ku i best wedding. So swi lo ka yo chansa swi lo ka yo hemba as you can see post ya yona hi yaleyo kona a yi yi tsarini of course. So yi fike yi kombisa ku wedding kahle kahle yi fike nga endleriwi switandini. So yi tisetele a trap pastor donation because hi ta hi kha hi languta ku yona yi nge hi ka ti-wedding ta traditional leti endliwaka switandini na hi ta hi kha hi swi languta swilo swo fana na sweswo. And the yin'wana point of course i ku of course ka mucato wa Gagash mi nga mi swona of course a ku nga ri na leswi yi swi vulaka yona yi ngo yi ri ti-glass marquee na ti-glass chapel tani kha ni swi vekela kwalano yi vula swilo swo fana na sweswo kwalano ku wedding yi fike yi va yi na swilo leswiya and to talela ka Gaza of course ti-wedding leti kha ti endliwa ku tirhisa those type of tents mona mhaka leyi leti ti va ka kha ti tirhisiwa. So a ni tivi mona mhaka leyi so swi vhete swi vanga huge war la ka Gaza yi suke kusuka as I'm speaking now. Mara ku lwa ntiyiso mucato wa Gagash a wu ri kahle hi nge fiki hi compare of course mucato lowu nga endliwa wu ri wa white wedding na wa traditional lowun'wana of course wu endliwa hala kaya and a swi vula ku Gagash a ta tsandza ku va a afforda a venue. I mean come on guys, loko hi zama ku va hi calculate swilo leswi a nga swi endla la Gagash it's worth over 500,000 rand a ta swi kotini mi lava hi ku a ko xota mali yo a buka venue ntsena leyi nga ta yi nga endli even above 50,000 obviously. So swilo yini mara I mean like mali a nga yi teka a invite ti-artists a tlha a buka those tents leyi matende ntsena na ti-artists a yi va yi tele ku hinta mpimo guys loko a ta tsandzeka ku buka venue swilo yini yi va yi tele mali liya a ko va leswi a swi tsakelisa swona yena swilo yini. So of course yi vhete yi suka Gagash res power ya hi fika tsena this point a fika tsena loko mo hi ya jika Diamond Walk a ku xaveni hayi ku tekeni ka swithombe hi laha bifi yi nga sungula kokwalano of course he posted ku you can compliment people without comparing. Van'wani ku dyela loko ku mi tekanyana na dzano of course dzano your thinking capacity. Yeah, so la pastor donation a fike yo vula ku ya ku yona is the best wedding ever. Yi nga fikanga point yo ti-wedding to ndliwa switandini yini a tona wedding yi fike endliwa ka ti-lounge ka ti-venues to karhi because ku na ti-venues to hlaya ta ndliwa la ka Gaza laha
swa saseka swilo ku fanele mi vona ka background swa saseka swilo va endla vanhu ti-events ti-wedding ti va ti ri karhi traditional ende swi kahle because ni vona this days yi kha yi phusha ka traditional a yi nga ha ri a yi fini traditional hina hi minkarhi ya hina ri ku hi kurisa a yi ve yi fa traditional mi kuma ku vanhu va ha yi lava va la swilo swa white wedding vona mhaka leswi youth yi vuya these days of course yi vuya hi yin'wana xangu ende maswo swi va swi ri proper so yi ve wrong pastor donation la swo kombisa ku inani wedding yi leswi tandeni ha yona because yi te wedding yi fike ka ti-launch hi mhaka ku va yi kha yi referensa ka wedding ya pastor Hagiazo of course ivi ya ka this post post leyi guys no yi na beef xikarhi ni ta mi komba ku njhani yi fika kombisa Gagash ku van'wani va advertise mpahla kasi hina hi xava mpahla ni teka yini maxaka a ni vuli swa content ni vula swo swipe i rhanga ndle content so this post hi ya ku yi kumeni ka pastor donation as you can see ma yi vona hi leyi post leyi a yi rhanga yi posta yo life yi tsara ku ka vana mhani ya ha ku fika ni teka yini na wedding ya munghana wa mina yi herile ni teka which one ni fanele hi tsaka ya ha ku fika leyi va ha ku yi vekela se va na kona xigazini se va na munhu va ha ku yi vekela heta hi za hi va kona xigazeni va ha ku yi vekela hi celebrate ku va wedding ya munghana wa mina wu fambe kahle wedding yo pfala lembe wedding yo pfala ti-wedding hinkwato leti nga tshama ti va kona ni teka which one ni teka leyi na sure ku mi swi vonini ku beef vheti ya kwaleyi phela yi suke kusuka guys yi suke kusuka then from there Gagash swi vhete xiya Gagash xi kwata ngopfu swi vhete xiya xi ku swi tshamisekile an advertise mpahla ni xava mpahla as you can see I forgot that video as I've seen Gagash munhu wo chansa a xi yi ku xaveni ka siku ra namuntlha a munhu wo chansa na swi tiva dimen and then of course khi hindza hi ya mahlweni if ka tsala this post va tsala ku wanuna wo tsakisiwa hi ti-tupperware na mablom raises a lot of questions that's a bar very very a swi tiva ku wa n'wana of course loyi a tsakisiwa ku yena mablom i ma tsakisiwa hi mablom hambi loko munhu wo fika ku xavela mara or hote u ngama wa fika ku xavela mablom ta tsaka u ngo to tlhofiki cukumeta no man cares about mablom wona mhaka leyi so kwalani indirectly a swi to ku beef sweswi yi kona between Gagash and pastor donation i ba yona kwalani obvious na ti-tupperware ku han'wana loyi a nga na mhaka na tupperware na swa ti-contain ku vhele munhu fika longa mara ku hava mun'wana loyi a va ku a kha a prioritize inani i container no man cares about the container guys and even under normal circumstances sure ku munhu wo va kha a tirhela jona nga zana mhaka no i contain ya njhani hambi va yi the cheapest and ku hana n'wina un'wana nga ta n'wi jaja because vavanuna a hi tivi nchumu hi ti-contain na mabulomu kahle ma yona mhaka leyiwa so hayi of course after Gagash loko a poste leswi a nga swi posta yo fika yi tsala this post ntsena like yi vekela ximunhu xa sure yi hleka as you can see leswi yi nga fika yi posta swona ntsena pastor donation yo hleka nje so take hi vona ku game ya yona yi ri yini ku yo fika yi hleka ni ku mina ni sure ka wena bamu yi tilo swi Gagash ivi ya ka Mapele the boss ma swi tiva disala Mapele the boss ka le that's what mhaka yi tshama yi sukini so hi road ku na ti-influencers ta vanhu van'wana kwala ka Gaza to lava ku prova ku mucato wa Hagiazo wu tlula mucato hinkwayo leyi nga tshama yi va kona ka Gaza they literally say so of course swi twini pastor donation leswi of course yi kha yi vula swona ku that was the best ma vona mhaka leyi leswi yi kha yi kombisa swona na hi xilo lexi yi nga swi hlamusela na ti-light leti yi ti vulaka vhele ka Gagash leyi ti nga ri kona hi ku vhele hi nge fiki hi va compare na swikhwama swa vanhu a swi fani mashuku ku na ti-elements to karhi to tala mina come on guys hi nge compare Hagiazo na Gagash ma vona mhaka leyi and ku hi leswi Gagash a nga swi endla it's a huge achievement ku ya na hi xikhwama xa yena ma vona mhaka leyiwa I think vanhu va kona va zama ku downgrade mucato wa Gagash so a ni tivi mina wona yona pastor donation yi endle that video yi lava ku downgrade mucato wa Gagash I don't know van'wana veri a yi nga rhambiwanga a yi ri kona pastor donation proof yaleyo kwalana a yi ri kona hi yona a yi pfara laha a yi ri kona he was invited there loko ri a yi nga yangi a ni tivi but he was invited mucato union between varhandzani and wu nga humelela hi budget ya 500 oh yeah okay let's just pass for the sake of argument what's the point
compete hi mucato machangani ma tipoyila mani hi leswi of course nga fika tsala swo of course kwalani post leyi a yi ya ka phasa donation so ni vuya ni searcha la ka Facebook ni fanele kuma ku yi se yi le ku rhuketeriweni na hi sweswiya swin'wana swa mukulungwana se hi nge hlayi those posts hey yi nga ta va se yi ri somehow na video ya kona yona mhaka leyi but loko ku ri amukeza msisi ka bani ta kombela mi tlika subscribe loko mi nyika swakudya munhu u a swi ngheni dya kaya un'wana va chelele we poison se ku ya fa wena vana hinkwavo a n'wana u dya kwale u xurha loko u fa we u nga rhandza swilo Hallelujah. Menu vekile na aka ka mina ni vula ku ya phatini dlana u nga yi rhwalela hi yanga u nga yi rhwalela hi yanga